Honda CRZ upgrade Android player sekali dengan 360 camera. Okay, ni CRZ sudah siap upgrade Android player. Okay, kita tukar dia punya casing satu set. So mari kita tengok dia punya fitting macam mana. Okay, dia punya fitting semua ngam-ngam fit ni. Okay, Android player ni dia datang dalam macam-macam app sudah pre-install macam YouTube, Waze, Netflix, okay, dan juga Play Store. Okay, ini semua sudah pre-install. So nak download apps lain, you boleh login Play Store. Untuk kereta CRZ ni lepas upgrade Android player, steering control button masih boleh pakai. Okay, tapi risau lepas upgrade, steering control button tak boleh pakai. Dia masih berfungsi lagi. Kita ada upgrade juga 360 camera dekat player ni. So bila kita reverse, dia akan tunjuk view belakang. So bila lepaskan gear dia reverse, dia akan tunjuk depan. Dan dia akan padam sendiri. Lepas tu bila kita bagi signal, dia akan tunjuk juga. Okay, ni signal kiri, ni signal kanan. Owner-owner yang pakai kereta CRZ, kalau ada minat nak upgrade Android player sekali dengan 360 camera, boleh datang kita punya kedai Drex.